وأحسن عملا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى وأطيعوه واجتنبوا الكبائر من الذنوب، فإنها تجلب الشقاوة وتخلد مرتكبيها في النار. ومن تلك الذنوب الموبقات السبع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. فأين نحن الآن من الحديث؟ هل تعلمون أن هذه الموبقات أصبحت في بلادنا الآن ترتكب علنا؟ هل تعلمون أن أرخص البضاعة في بلدنا اليوم هو الإنسان؟ يقتل ويقطع ولا أحد يعاقب عليه. أنسيتم قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا جميعا أهون على الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم يسفك بغير حق، أو قال يقتل بغير حق. وهل تدرون أن حوادث السير منتشرة في جميع بلادنا الآن تتم ليلا أو نهارا؟ فما عدد المقعدين في البيوت، وما عدد الراقدين في المستشفيات؟ والغريب أن عدد الضحايا قد زاد في هذا العام أكثر من ذي قبل لتزايد الدراجات البخارية التي تعمل مع التاكسي في مجال النقل. فأين قوات الشرطة المرور؟ وأين قوات الدرك؟ وأين قوات الأمن؟ وأين يتولى ودني الله تبارك وتعالى تقول ميد وتجيبنا هري وورغول إمايو. الله تعالى وديدون في جرب غول تغورني وهمبو ɓurata moƴƴinde golle, sabu ko ɗaɓɓa ko moƴƴugol golle ɗen hay siɗe fanɗi ɗe nafa e joom muɗum, ɗe yonana. siɗe ɗuuɗi ɗe moƴƴaari ɗe nafatama. mi seediti wonde reweteɗo e gonga ala so wona allahu taala kanko tun wamaraka fi ɗiɗɗo. seediti wonde annabijo muhammad ko jiyaɗo allah nelaɗo makko. yo allahu juure oɗo annabijo tedduɗo yimɓe suudu makko e sahabaɓe makko ɓe mo hisna ɓe. haray ko on yo jiyaɓe allah rente e allahu towɗon ɗoftemo. haray woɗɗite mawnuɗi e bakkatuji ɗin. haray ɗin ɗon ɗi addanay neɗɗo on malkiso. bakkatuji jani ɗin addanay neɗɗo on malkiseede. luttinay yimɓe wonɓe wadde bakkatuji jani ɗin ka nder yiite. haray ala ko hulɓinta neɗɗo maapinamo yawmal qiyama hewti si tawi ñawama ko ka yiite wona e nawrede. haray no jeeya ɗin no bakkatuji halkayɗi jeeɗiɗiji ɗin annabijo sallllahu alayhi wa sallam no maaki woɗɗite jeeɗiɗi halkayɗi ɗin. sahabaɓe makko ɓe indi ko ayyonelaɗo allah ko honɗi woni ɗin jeeɗiɗi halkayɗi. o maaki shirkangol allah. nde tawde noon ko allahu taala taguma kanko tun o wallidirali hay e goto, ko kanko tun jeyma, ko kanko tagi tagore nden fou. aduna mo wonɗen e mum on ko kanko tagi fou, ko woni ga kon fou ko kanko tun jeyi. dewal ngal kadi koyo wonanmo kanko tun. sa kafidimo e goto e tagaɓe ɓen dewal ngal o farli e hoore ma ngal, haray toñe waɗen ɗo ala. ko ɗum ɗo ɓuri mawnude bakkatu shirkangol allah subhanahu wa taala. ko noon kadi mileyagal ngal bakkatu ne jeeya e bakkatuji jani halkayɗi ɗin. gollugol golle mileyagal e wargol wonkihi e hoore tooñe. hara ko wonkiki allahu taala harmini wareede wara wonkikin ɗon e hoore tooñe. ɗum ɗo kadi ko bakkatu jano jeeyaɗo e bakkatuji jani naɓayɗi jommu ka yiite. sina hara ko e hoore gonga. si tawi hara ko e hoore sharia
hara on tigi waɗi bone mo sharia dagini wargol on ɗon neɗɗo ara ala bakkatu kono ko hombo warata mo ko laamu ngu wona jama o moɓo to warama wona aaden gooto suuɗi toto yaha waroyama ɗum ɗon kañum kadi haray ko jaggitere yilti kañum kadi haray ko bakkatu janogo kadi on tigi faggiti nafata kadi jama o accinta bone o haray ko wona noon kañum kadi no jeeya e harmuɗi halkayɗi ɗin ñamugo riba on ar riba no wiye riba hara ko fanda ko kala jawdi harmuɗi ko kala jawdi jananiri ndi ñamuɗa tawi jon jawdi ndi welaka haray ɗum ɗon kadi ko riba no woodi noon kadi damal ko wiyete riba kon kono en ala natde ɗum ɗon haray tammeɗen on permetata e ɗum ɗon e ñamugol jawdi alyatima hara koye hoore toone wona a gollan alyatimajo on wona a gollir jawdi makko ndi ƴettuɗa joddi golle maɗe si tawi ko ɗum ɗon haray bakkato ala kono sa ñaami jawdi makko ndin e hoore tooñe allahu taala no kambani ɓen ɗo kadi o wi inna alladina yakuluna amwala alyatama zulma innama yakuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira ɓe yimɓe wonɓe ñaamude jawdi alyatima hara koye hoore toon yoɓe anndu ko yiite ɓe ñaami ka deedi maɓɓe haray ɓe fokkiti yahugol e yiite wiyetege sa'ir yiite wulde ko wiyete alyatima ko neɗɗo ko paykon ɗum bemmum maayi acci ɗum helli faaka ko wiyete alyatima siko nene makko maayi bem makko no ɗon haray o wiyatake alyatima sabu ko bem makko woni yaltowo golla ɗaɓɓa dépense o si on ɗon no ɗon haray nawo alyatima kono si on ɗon maayi haray o woni alyatima ɗon haray jawdi makko ndi ñaamugol ɗum no harmi no tikkina allahu subhanahu wa ta'ala ko mawni e ko noon kadi si tawi darama hakkude julɓe ɓen heferaɓe nga jihaadi hiɗa ka saffawol julɓe ɓen iwgol ma ɗon doga ɗum ɗo kadi kañum kadi ko minal kaba'ir ko jeeya ɗum e bakkatuji mawɗi naɓayɗi on tiga yimɓe ko noon kadi tukkugol tooña sonnaɓe reeniɓe sonnaɓe gomɗinɓe feewuɓe nefiniɓe ko boni tooña ɓe inna ɓen ko zinoɓe ɗum ɗo kañum kadi ko minal kaba'ir ɓay si wono joni sonnaɓe buumiɓe ɓen si ɓe feƴƴude a nana yimɓe gono ina buuminaali ɓe sina zina tun ko bandi tun niɗe a nana yimɓe go aɗano jooɗi no woola ɗum kanɗon haala hay sika foygiti ka ɗengal ma ika hulɓini moƴƴano a wiide goɗɗo ko zinowo tawa ko reeniɗo on bakkatu kañum kadi no mawni no jeeya e bakkatuji naɓayɗi yiite ko ɗum waɗi neɗɗo no foti reenude ɗengal mum ngal hiɗa foti reenude ɗengal maɗa ngal eko wowlata ko annabijo no maaki sallllahu alayhi wa sallam man kana yuminu billahi wal yawmi l akhir falyakul khayran aw liyasmut kala gomɗinɗo allahu taala o gomɗini ñalorma sakkitiɗo tawi o wowlay yo wowlu ko moƴƴi so mara ko moƴƴi ko o wowla o deƴƴa sina ɗum ɗengal makko ngal nangoyimo o tawa ɗum ko nanga sappo ngal haray noon ko honno si en daari oɗo hadis nelaɗo sallllahu alih wa sallam e ɗi piiji jeeɗiɗi ɗo ɗiɗo fof hannde no waɗede kamen ɗo ɗiɗo ɗi fof hannde iɗi fajjiteede hara wona ko suuɗi haray ko ɓuri foygitaade fof hannde ko wonki neɗɗanke julɗo a leydi men ɗo o ware o taƴite hara gooto wowlata warɗo mon hay felataake sakko hay o felataake o naafi sakko goɗɗo lettana yaggingol ala e wargol wonki hay siko bareeru goɗɗo warɗa joom mayru lannitoto makko holɗum waranɗa bareeru makko ɗum o innaya yoɓum kono neɗɗanke no wareede ɗo zulman o udwanan hara warɗo mo on hay feleede o heɓata ɗum ɗo no hulɓini e leydi ɗum ɗo no hulɓini moƴƴan on e leydi ndi yimɓe wuuri e muɗum tawata kadi ko julɓe si tawi ɗum ɗo woniri ni haray ko honto laamu ngu woni e hino police hino gendarme hino sécurité on fof ko sécurité ko fii dandugol wonkiji ɗin laamu ngun ko waɗira waɗi allahu taala o tagini leydi o addi en o hoɗini ɗo fiye rewmo kanko tum hara en kafiɗali moye hay e gooto kono ko honno wuurirten ɗo o
waɗi e woɓɓe laamu fii reenugol piiji 5 si goɗɗo jonnama laamu imo halfina piiji 5 ko adi kon imo halfina reenugol diina kan hara goɗɗo susta yawade diina kan e leydi ndi diina islamu kan waɗi ko kan ɗo woni diina goo ɗiɗaɓum ɗum reenugol wonkiiji ɗin hara wonkihi waratake e hoore toye tati on reenugol jawle ɗen hara goɗɗo ñamata jawdi goɗɗo e hoore toje nayi on reenugol teddungal ngal wono laamu ngun tonga zina tonge tiiɗuɗe hara zina wattake leydi ndi hara goɗɗo yennatake ni e tumbere yimɓe ma o ɓorte o wirte ma o aybinere sabu leñol makko sifa ɗiɗo hara waɗata jowi on koyo laamu ngun reenu leydi ndin fof hara gaño yiyota ka yaasi naata waɗa bone ɗiɗo jowi laamu ngun no halfinaɗi ko ɗum ɗo waɗi si ɓe lammina yawmal qiyama ko ɓe landitoyteɗo ɓe fiiɗiɗo ɓe ñande noon ara lamɗo hay goto mara gaño kala laamiɗo o landitoyte fiiɗiɗo jowi foti laamu ngun hari no janɗima ngu fanni si tawi gootele ɗiɗo yeebino e junngo makko haray alhaali makko no hulɓini nde ñande nde ñande fenande marsinta janfagol marsinta haray fowno e kene no laaɓi poyi hay hunde suuɗataako on tigi noon si tawi yehi ha o halfinama responsabilité ko fanɗi wo koyo wakkilo o darano responsabilité on hakataɗa makko on hatti ɗon so waɗi ɗum ɗo mbay la yukallifullahu nafsan illa wusaha no gasa o hisoye kono so accitiri tun ni haray ɗum ɗon hulɓinan to neɗɗo halfinaɗo responsabilité yaaga nelaɗo allah no maaki sallllahu alayhi wa sallam wo iwgol aduna on fof lannade wotere no newi ka makko ɓuri wargol wonki julɗo gooto si tawi koye hoore toño wara no newi ka allah lannugol aduna on fof ɓuri wonki neɗɗo julɗo gooto warede hoore toño haray wargol julɗo bakkatu jano hurɓiniɗo mawnuɗo tekkinowo subhanahu wa ta'ala haray nde tawno noon ko noon ɗiɗo ɗum ɗo woniri iɗen foti wattangol yili reena hoore men reena juuɗe meɗen ɗen toroɗen allahu taala kadi o arsiku en reenanayi ɓen ndi leydi reenanayi ndi piiji joyi ɗo wuuren gondam ɓuttuɗa haray sen daari kañum kadi accident ji wonɗi wadde leydi ndin ɗen hiɗi feƴƴiti keero tentini kadi motoji ɗuuɗuno ka taxi moto waɗano e leydi ndin accident ji ɗin no ɗuuɗi ha no feƴƴiti keero wono ɗeɗo hitande koɓe calculi mayɓe ɓen e accident ji ɗin e leydi ndin hari wa ɓeɗo ma yaali e accident e ndiɗo leydi hari wa ɗum ɗo meeɗa wadde waraɓe par accident e ndeɗo hitande ɗen no ɓuri ko feƴƴuno ko fof sabu ɗuuɗugol ɗo taxi moto ɗo se a daari a taway no ɗuuɗi waaliɓe kala kaneji sabu ɗiɗo accident no ɗuuɗi jukkuɓe jooɗi ka cuuɗi mum ɓe wawata yaltude golla hay e hunde hande kadi ɗo remede maɓɓe taw ko sabu ɗiɗo accident joni noon ɗiɗo machine ji ko yimɓe jogii siko otowal ko neɗɗo jogiigal siko motoru ko neɗɗo jogii hara himo foti hulde allahu taala o jogo machine makko on hara o bondirani machine makko on kono enen kamen ɗo se a ndaari no wona e dogirede noon ka laawol so a ndaari ɗo siko motoje ɗin siko otoje ɗin so a ndaari noon a dogirede noon a tawa no hulɓini moƴƴa rentagol ala few a sikkay ɓeeɗo kulol allah ala e maɓɓe hay ko fala wonkiji ɗin no yewa ka maɓɓe no huude hayfude ka maɓɓe ko wonki neɗɗaki ɗum ɗo no fota renede e muɗum e ndaarugol ɓeeɗo waali ɓe ɗiɗo laptaneji hara no jukki e ndaarugol ɓe jukkuɓe waali ka nder cuuɗi wawata yaltude e mayɓe sabu accident ji ɗin woɓɓe ɓen tappa e on tigi hay yeƴƴitota ko feƴƴa yaha few doga yaha few wonki neɗɗanke tewɗa pas warano doga lawɗa few ka aduna ɗo kono ya andu a lawaki ɓayda fokkitino kuwo be hewtoya ton a tawoyay ɗo jeeɗo tagordi reeji ɗin o ŋoŋata o ɗanotako hay hunde suuɗantako mo e fiyakuji jeeyaɓe makko ɓe on ɗon si a dogiɗo a laawike ɗo yimɓe ɓen on ɗon alamo lawoyaade
hiɗa fotuno darade yiida e yimɓe o mo hawɗa e mum ɗo no gasa ɓe heɓa muññanagol ma ɓe yaafo no gasa si a tuuɓi a laɓɓini kadi allah yaafoma kono a dogi a laawike yimɓe neɗɗo ɓe o neɗɗo ko yimɓe jeyi hiɓe marno nafoore juuɗe makko nde ɗo fof taƴi no gasa o no acci ɓikkoye tosokoy no gasa no acci sonnaaɓe ɓe woni keyguuɓe koye ɓikkoye woni alyatima hoy alaa ko gollana ɓeeɗo ɗum ɗo fof ko an woni sabu mum a miijitaaki so a miijitino ɓay siko goɗɗo waɗunoma ɗum ɗo rewɓe ma ɓe woni alyatimaɓe e woni keyguuɓe ɓiɓɓe ɓe woni alyatimaɓe so a tawayno ɗum ɗon hawranama ka wonkima ɓay noon hawranama ko honɗum waɗanɗa ɗum e goɗɗo goɗɗo par ce que accident ji ɗi ko ɓuri ɗuuɗude majji kon ko teware ma hara ko shibul amdi hara no nandi e teware ko woni faljere kon no fanɗi e muɗum ha feƴƴiti ko woni faljere kon no fanɗi e mum ha feƴƴiti ayiye e carrefour-uji ɗin ma escalier ji ka taƴitirte toon si tawi ɓe darni otoje ɗen yo yimɓe ɓe feƴƴu yiyama moteur no yoroya to hara no waɗi vitesse hara yimɓe no taƴtuɓe ɗum ɗon hulɓini fopp no dari no habbi yo yimɓe feƴƴu an hara waɗa vitesse wiyaɗa feƴƴuɓe si a hawri ɗon e goɗɗo a wata wiɗa teware haray ko teware ɗum ɗo no wadde moƴƴa noon donc haray neɗɗo no foti heɓude kulol allahu taala ka ɓernde mum ko ɗum waɗi allahu taala wi wa tazawwadu fa inna hayra zadi taqwa ɓuri moƴƴude e jooɓa ko kulol allah sabu noon ko ɓuyyoɓete ka laaha kulol allah sa heeɓi kulol allah ka ɓernde maɗa konngol ngol no raɓɓiɗi kono hengol moɓiñidi moƴƴereji ɗin fof sa heeɓi kulol allah ka nder ɓernde ma haray a heeɓi ngalngu lannata ko kulol allah ngol heedayma e ko nanngoyeyma kon ka laafara sa hulali allahu taala no gasa gollay ka aduna ɗo golle ɗuɗuɗe ñande dargal han ɗum ko yimɓe sendanoyte annaɓe ɗa ka yiite ko haray naudu billahi min zalik haray ɗum ɗo no hulɓini moƴƴa noon haray ɗiɗo nguɗo laamu kadi kamɓe kadi ɓe hani toppitade ɗum ɗo hino police no woodi hino gendarme no woodi hino ɓeeɗo fof no dari e laawi ɗi ɓe jinduɗe kamɓe kadi ɓe wallito hiwugol ɗin ɗo wonkiji wata wonkiji ɗi bonne hara yimɓe ɓe tappaka barmina jukkina tawa wawata gollude hay huuɗe ma ware e hoore toon ko kamɓe halfina aynitugol ɗum ɓay noon hiɓe halfina si ɓe aynani yo ɓe andu ɗo halfiɗo ɓe on wallani toy ton ɗum no sikki wala ɗum عباد الله إن النفس البشرية شيء عظيم عند الله تعالى لهذا لم يتساهل الله سبحانه وتعالى في أمرها بأي حال من الأحوال بل شدد على مرتكبي القتل أشد العقوبة فأمر بالقوت على كل من قتل نفسا عمدا قال الله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا هري الله تعالى ووادي سببو جرينو gol wonki jini haradi waletake hore toje o wi wata o waru wonki hiki o harmini warede ki wata on tewwaro wonki ki Allah harmini wargol dum kala wo wara do harako e hore toje o wara allahu taala wi mi waɗani jeyɓe mo ɓen doole e hoore waranɗo mo kanko waranaɗo o sharia on no jonnimo doole e hoore waranɗo mo tawi joni ko sharia allah woni ñaawude si tawi goɗɗo waranama haray sharia on no jonnimo doole ko kanko suɓoto si warnogon ko teware himo wawi wiide yo laamugo yottanmo ɓe yottanomo hare mo mariɗen doole himo wawi wiide kadi o muññike yottagol ngol yoɓe yoɓo diya ɓe yoɓa diya o hendo jawdi ndi haare kadi on ɗino sikku ɗum ko ñaamugol coggu neɗɗo on no wona ñaamugol coggu neɗɗo on ko sharia on ko allah dagin ɗon harmini on ko on daginanma ɗin ɗon jawdi yoɓeteɗi diya ɗin ta goɗɗo sikku haray ko coggu neɗɗo on ñaamuɗa wona coggu neɗɗo ko allahu taala dagini ndin jawdi ɗon wonande neɗɗo waranaɗo on par ce que waraɗo on himo marno nafoore ko nafata ɓeeɗo wuurɓe ɓe o acci jonno neɗɗo nafoore tagi ko fii uddugol neɗɗo yolde fanɗina musiba on adde sharia o waɗi diya yoɓe so tawi yottagol ngol mum ñaama amma so tawi waɗa ngol naate waare ɗon haray yottagol ala haray ko yoɓugol diya woni toon
jonno yimɓe waraɗo on ɓen hiɓe wawi muññade feccere diyaw, hiɓe wawi yaafagol tataɓal diyaw ma tataɓe ɗiɗi, hiɓe wawi yaafade few. kono noon wargoji gono toon laamu ngun duwaka accugol ɗin ɗon, hiɓe duwa yottade e ɗin ɗon. si goɗɗo warama saabu jawdi makko ndin, ɗum ɗon duwaka accede. par ce que si ɗum ɗon accama wargoji ɗin ɗuuɗay, yilti kadi yimɓe ɓe hulay leydi ndi, jooma jawdi en hulay ndin leydi ɗon. si ɓe anndi siɗa mari jawdi bandi aɗa e waare hara hunde wattaki, sifa ɗum ɗon duwaka accede. e alhaaliji ɗin fof allahu taala himo toppiti fi haɗugol wargol wonki, himo waɗɗina sharia fi reenugol ɗi wonkiji hara ɗi waraka e horetoɗe. sharia ji feƴƴunori ɗin e sharia o sakkitiɗo ɗo fof allahu taala o sattini sharia wargol wonki fi yo wonkiji ɗin hisu. haray allahu taala o harmini wargol wonki kin, o tiiɗini harmingol ngol fi hisingol wonkiji ɗin, ha o inni kanko allah subhanahu wa taala min waɗani yimɓe waraɗo on ɓen doole e hoore waranɗo mo, fi wota warɓe ɓen bew e hoore waranaɓe. qumu ibadallahi ala saqil jiddi li waɗi haddin li hadi ljaraimi tanalu rida allah. ko hiɗon hani iɗo foti darade, mana yimɓe leydi ɓen fof, yimɓe lagine ɓen fof no foti darade darde tiiɗude fi accingol ɗi wargoji ɗo, fi accingol ɗi wargoji e ndi leydi men, wargoji ɗuuɗuɗi, wargoji teware, wargoji hara ko tembese yagal, ko yaɓitagol tu wonkiki, ɗi woni e waɗirde. ɗum ɗon hana darande an e hoore ma, jogituɗa hoore ma, hulana hoore ma. laamu ngon kadi ɓe wowlane yoɓe watta yile ko ɓe halfina kon, ɗum na yawagol ɓe noon. innugol lamɓe ɓe yoɓe watta yile ko ɓe halfina kon, ko na yawagol ɓe, ko laaɓangol ɓe reedu. sharia on no yamiri laaɓangol lamɓe ɓe reedu, yoɓe watta yili e ɗi wonkiji wonaɗi bonneɗe ɗi leydi, yoɓe reenu wonkiji ɗi, ɓe tiiɗina sécurité o. hara goɗɗo waretake ni to, si ariɗe waɗugol hara uquba no woodi ko yagginirte waroɓe ɓen, ha waɗo ngon acca ɗiɗen kewɗiɗo e leyɗele ɗuɗuɗe. woni wadde ka men ɗo kon e accident ji e wargoji ala wadde e leydi hay wotire ɗe leyɗe takko men ɗo. fi honɗum sabu kamɓe laamuɗi ɗin no dari, no watta nde yili, no waɗi sharia fi dandugol wonkiji ɗi eɓɓodira e kamen ɗo. enen kadi ɓeeɗo yoɓe wattan yili, ɓe hula allah jeyɗo ɓe on, ɓe mapano hoore maɓɓe ɓay ɓe yahay laakara, ɓe andita ɓe ɓe landito e ɗum ɗo, ɓe darano ko ɓe wawi kon fiyo wonkiji ɗin hisu leydi ndin, yimɓe ɓe wuura e mayri gurdam moƴƴam, kamɓe tigi ɓe heɓay nafoore. aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim. الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله إن قتل النفس من مسببات الشقاوة والتعاسة في الدنيا والآخرة، لذلك جاهد الإسلام ولا زال يجاهد لكل وسيلة لمنعه في المجتمع الإسلامي. لو علمنا بحكم الله في عباده حيث قال عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والأنف بالأنف والسن بالسن والجروح قصاص ومن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وترك أصحاب الجاه الذين يشفعون الشفاعة بدون حق لتخليص المجرمين من العقوبة امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكون له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. haray ko ono jeeyaɓe allah haray dey wonki kin wargol ɗum e hoore tooñe sabu mbinayi manki so wonande wargo on wonanaymo perdi aduna e laafara. ko sabu ɗum ɗon noon l'islam on waɗi tinnare mawnude, seerali kadi no wadde tinnare muɗum nde fi haɗugol waɗugol laawi reweteɗi daguiɗi ɗin fof haɗa wargol wonki e hoore tooñe e jama
l'islam harasi en andino ñaawore Allahu ta'ala ko ñaawi kon e jiyaɓe makko ɓe fi wargol wonkihi kaw wi ɗon ka suratul maida Allahu ta'ala wimen farli e hoore banu israila ka tawrat on sharia tawrata ɗo ko sharia kadi ka alquran min farli e maɓɓe wonkihi no ware sabu ki wari wonkihi sa tewi ki a wari wonkihi foti ko payko foti ko mawɗo foti ko gorko foti ko suɗɗiɗo sharia on an kadi ko ya ware so tawi tun ko e teware tawi ko e teware yimɓe wara ɗon ɓe landike laamu ngu yo yottano ɓe haray laamu ngun ko yo yottano ɓe ko ɗum accinta wargo ala ko accinta wargo hewti yotta ko Allahu taala wi wa fil qisasi hayatu ya ulil albab yottagol ngol ko ɗon gurdam mon ɗam woni onon jomiraɓe haqqillaji laaɓuɓe so tawi yottagol no woodi e leydi bomɓe ɓen accira e wargol ngol fi hulangol wonkiji maɓɓe ɗi wargo acca fiw ma fanɗa hara waɗa hitane nanani goɗɗo no waɗa si tawi tu yottagol no woodi ko ɗum Allahu taala wi o wi ɗo wonki yo ware sabu ki wari wonki si tawi tu koye hoore teware sabu noon wonkihi ko ɗum janngude mbawga joni ko huunde mawnude ka Allah subhanahu wa taala ko huunde teddude ko huunde hittude woni wonki neɗɗanke Allahu taala wi wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila Allahu taala o yewti oɗo aya o tentini teddungal ko waɗani ɓi adama ko o ɓurni mo e hoore tagoreji ɗuɗuɗi jonni tewagol pas wara kiiɗo wonki ki Allahu taala teddini mawnini fii muɗum toppiti fii mum waɗi sababuji renugol kiiɗo wonki sababuji ɗuɗuɗi tewagol wara kiiɗo wonkihi wallahi ɗum ɗo ko hunde hulɓiniide ko ɗum waɗi si Allahu taala waɗi sharia on mo wari wonki e teware kanko kadi o waɗe sa tawi ke a fusi yitere goɗɗo yitere ma nde fuse sa tawi ke a taƴi kinal goɗɗo kinal ma ngal taƴƴe sa tawi ke a taƴƴi nowru goɗɗo nowru ma ɗum taƴƴe par ce que teral no fota e teral joni noon barmeji luttuɗi ɗin ko wona ɗe tere ɗo si tawi a barmini goɗɗo si o yaafaki o yottane barmineɗa embere ko barminɗamo ko kono ko laamu ngun yottantoma wona ya yottano hoore ma sabu sa yottanike hoore ma ɓuuray ko kanko o barminma ko ɗum waɗi sharia o jaɓani yottanagol hoore mum ngol koyo laamu ngol yottano toñaɓe ɓen ko ɗum ɗon hulɓinta bonɓe ɓen ko ɗum ɗon accinta bone o wona yo neɗɗo on yottano hoore mum wona yo jama on mawɓo kadi yottanomo ɗum ɗo fof ko faljereji ɗi yimɓe ɓe woni e wadde si tawi noon on ti kañum muññike ɓay haray ko haqqe ma si a muññike haray Allahu taala heefay bakkatuji maɗi o ittayma o laɓɓine poy sabu ko yaafiɗa ko si tawi noon a suɓike yottanede on koyo laamu ngol yottanoma fi renugol wonkiji luttuɓe ɓe ko ɗum addi yottagol ngol aray ko wona noon kañum kadi ɓe jogiiɓe garadiji ma jogiiɓe sababuji bonɗo nangue haray mo wari wonki e hoore tooña e hoore bandiyagal o naɓe ka prison laamu ngu jogomo goɗɗo no jogii garade o yaha o yaltina on ɗon fi garade makko o maahi mo jogii sabu ka laamu o yaha o yaltina on nangaɗo soka no yagginede e bone muɗum on o yaha o yaltina on ɗon ɗum ɗo kañum kadi ko bonnuɗo par ce que ko ma laamu ngun accide e bonɓe ɓen ɓe yaggina ɓe si ɓe accidama e laamu ngun ɓe yaggini ɓe bone on ɗuytoto kono si tawi kala nangaɗo no mari sikko si tawi kala nangaɗo naɓa jooma garade en jooma sabuji en jooma mbuuɗi en jooma postuji ɓe yahay ɓe yaltina on tigi ko bone makko on mawni o ko honno o bone ɗon accirta on ɗo bone ala accude ɗum ɗon wallahi ko hunde ka hamde noon wonɗo si nangama o jogama yo o accide e laamu mum ɓe yaggina mo ɓe yaggina kadi ɗimmoɓe makko ɓe kono ɗo woni ko dina men ka suuɗi ko accidugol laamu mum e bonɓe ɓe ɓe yaggina ɓe na innugol sulhu waɗa garade muɗum waɗa buuɗi mum ɗin waɗa sabuji mum ɗin yaltina bonɓe ɓen ka prison si ɓe yalti ɓe waɗa e ɓuri ko ɓe wowno wadde to ɗum ɗono kaani ala ko fotata e ɓuttu ka hoore leydi ɗo so feƴƴidina Allah ɗum ko waɗi noon si tawi ɓuttu ala a faalaka ñiiri a faalaka yarugol hayɗanagol a wata ɗanade si tawi ɓutta joni noon si tawi bonɓe ɓen nanngaka yaggina ɓuttu heɓota siɗa jogii muuɗiɗa huli sa mara hiɗa huli
hay lamɓe ɓen hara ɓe huli ko addata hoolare ɓerɗe yimɓe ɓen ɓe hoolo ka wonkiji maɓɓe ka jawle maɓɓe ka ɓeygureji maɓɓe ko si tawi sécurité no woodi e leydi ndi hara bonɓe ɓen suusata bonndugol ko sabu sharia on ko ɗum wallinta ɓerɗe ɗen kono so tawi neɗɗo ko yaari wo no huli ko yaari wo no maapi sa yi baafe ko wona soodede sokkirede cuuɗi sokkire butikaji bogoroje ko wona sokkirede ɗum ɗo fof ko sécurité woni ala si sécurité no woodi ala ko waɗɗen baafe duubul janɗe duubul bogoroje duubul laakiji duubul soke a soka e 30 minutes ara ka soki fii hon ɗum sécurité woni ala si sécurité no woodi ala sokude ɗum fof ka sécurité woodi to haysi ko jaama ma kanŋe ma kaari si woni ka boutique a ƴette darare nde fiila ka dambugal e 3 heures de matin yaha ka juuɗe goto sustamen hay goto sustamen kono hatta ɓe mema est ce que ɓe faalaka hiɓe faala kono haysi ko $100,000 wallina junngo ma gon honɗo ɓuranma ko junngo ma gon kaa ko junngo ma gon gollana e ma ko $100,000 watama gollana ko ɗum waɗi kamɓe to guykala par ce que wujjoɓe no andi wujjuno wo junngo makko ko yaha iran o wakkilo heddodugol e junngo makko ngon e ɗi o ƴettegol ko goɗɗo junngo ngo yaha ko ɗum accinta bone ko sharia allah on ko kanko tagi en ko kanko jeyi en ko andi kanko andi fimen on ko sharia makko on wawata accinde bone on e hakkunde yimɓe ɓe yimɓe tu wata joɗade moƴƴina sharia on ɗon accita bone accina boneji ko sharia mo allah addi on tum accinta boneji yehi ha allahu taala wi si ko ñiire goɗɗo ɓorɗa ñiire ma nde yo ɓore a taƴi kinal goɗɗo kinal ma ngal itte a taƴi nowru goɗɗo nowru ma ɗum taƴe koye ɗeɗo tere ko fotayde si ngal ɗo ittama e ma ala e aduna on fof ngal itte ngal lontine wawata ko ɗum waɗi noon haray koyo yotte e waɗɗo on sina hara waɗa ɗo muñi si waɗa ɗo muññike mo mari baraji ka allah subhanahu wa taala haray allahu taala o sabtini fingol ɗo wargol wonki attirde sabtingol fi hisingol wonkiji yimɓe ɓen ɗin e leydi ndi ibadallah ilamu anna man aana ala qatli muminin bi chatri kalimati laqiya allah azza wa jalla maktubum bayna aynayhi ayisun min rahmatillah haray ko yon andu si tawi goɗɗo wallitike fi wargol wonki julɗo haysi ko konngol gotol wallitorɗa fi wargol wonki julɗo e hoore tooñe yawmal qiyama si an oɗo neɗɗo a immitike haray no windi hakkude gite maɗen ɗo aisum min rahmatillah oɗo ko taƴiɗo e yurmede allah nde o heɓata yurmede allah few hara ko konngol gotol wallitiɗa fi ha wonki wa e hoore tooñe joni noon siko antigi waɗi honɗum wiiɗa sa immoytege yawmal qiyama daroygol yeeso allahu subhanahu wa taala on alhaali no foti mapinde kala neɗɗo on ɗon alhaali no foti aaninde kala neɗɗo nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yumma meɗen aicha radiallahu anha landikemo est ce que on andi to yafi ɓeygureji moon ɗin nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki o si amma fewdo si ɗeri golleji ɗin accitama mo kala ɗo e hendagol ɗeri golle mum ɗin ka junngo ñaamo ma ka nano ɗon on men andirata hay ɓeygureji amen ɗi naɗo fi ko lutti annabi isa alayhi salatu wassalam yawmal qiyama aroyay e saa'i o wi allah hande ko fi hoore an tum mi wonma e torade mi ala e torade no hay fi maryama jibinɗo lam hay fi maryam jibinɗo lam on mi alama torade fi on fi hoore an tum handirta fi dargal no hurɓini joni noon ɓay toon no hurɓini ɓe yahe yo on tigi ɗaɓɓu jooɓa ka lawɗi ɗo si o heɓi kadi jooɓa kan o renaka hara ka bonaɗi ɗo e woni laafa fi on ɗon saa'i no foti mapinde kala neɗɗo nelaɗo sallah sallam maaki baynama rajulun yamshi bi tariq ishtadda alayhi al atash فوجد بئرا فنزل فيه فشرب ثم خرج فإذا كلب يلحث يأكل الطرى من العطش
فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني. فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى ارتقى فسقى الكلب فشكر الله له فغفر الله له. فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال صلى الله عليه وسلم في كل ذات كبد رطبة أجر فما بالكم بالإنسان المفضل الذي كرمه الله وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. هري كون يجيا بالله نلار الله رماك صلى الله عليه وسلم في بانغول هيتغول في وونكي كين سي awalliti fi no wonki hisira no wonki wurira moƴƴereji ɓe heɓata kon ko Allah ñande goo e artiɓe en ɓe feƴƴunoɓe ɓe moftaji feƴƴunoɗi ɗin goɗɗo goo no yaha o ɗonɗa ha hatti o hewti e takko woyndu tawi ko jogirte ala o ceppi ka nder woyndu o yari ha o ɗonɗiti o ƴawi ƴawgol makko o hayni bareeru no ara tawi bareeru ɗum ɗon ɗama ha joni ko mbumbude ɗin woni e muɗude hatte ɗon ka o inni ndu bareeru ɗo ɗon ka heɓindu sifa ko heɓunola kon o yiltiti o ceppi ka nder woydu o waɗi paɗal makko ngal fuffuwal ngal o ƴoogi nga ha ngal heewi o jogori ngal hunduko makko kon o ƴawi o yarni bareeru ndun jarnanimo Allah yafanimo bakkatuji makko ɗum fof sabu ko o yarni bareeru ndun kon on say ɓe wini laaɗo sallallahu alih w sallam ene ɗi mumbunteji meɗen mari e muɗum baraji o maaki kala ko jogii heyre heccere kala ko mari heyre si a yarni ɗum hiɗa mari baraji kala ko mari heyre si a yarni ɗum hiɗa mari baraji joni noon ko on ɗum wiɗa e neɗɗanke on si a yarni neɗɗanke on aytanimo ɗon kam haray ko ɗon ɓurɗa marde baraji par ce que ko wuuri e hoore leydi ndin kon fof ko neɗɗanke on ɓuri marde tedduma ko wuuri e hoore leydi ndin kon fof si a danɗi on ɗon si a danɗi ki wonkiɗon ko ɗon ɓurɗa marde baraji si a yarni on ɗon ko ɗon ɓurɗa marde baraji si a ñammini on ɗon ma a holtinimo ma a waɗi sabu o daɗi ko ɗo ɓurɗa marde baraji a heeɓi baraji e yarnugol bareeru ma yarnugol kullum goɗɗo yafanede bakkatuji mum fof ko si a tawi a danndi neɗɗanke ko ɗum ɓurɗa marde baraji idan haray neɗɗo no foti wattande yili fii ɗiɗo moƴƴereeɗi yawma jeyama ko ɓuri hittude ko baraji ko ɗum ɓuri hittude yawma qiyama buuɗi naɓortake to kanŋe naɓortake hay hunde ko woni aduna ɗo naɓortake to sina baraji ko golluɗe winnana ɗe ka Allah ko ɗum ɗon tun woni toon jonnon hiɗa foti hittinde fii kon ko windeteɗon ko yo ɗuuɗu moƴƴi ɗin ɗuuɗa wonɗi ɗin fan par ce que nden ñande ko baraji ɗi ɓuri hittugo kadi nden ñande hay gooto ɓeydantama moƴƴi hay yumma mamaɓe ma hay ɓiɗɗo ma hay sonnajo ma o gooto ɓeydanta o yamo kala hayno makogi hoore mum ko yawma yafirru lmar'u min ahi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli mri'in minhum yawma idin sha'nu yoni nden ñande kala ɗaɓɓirɗo ma ya ɓeydan ɗum moƴƴere a dogay ma o finnetanaki ma goɗɗon kongo hayso ko yumma ma hayso ko bemma hayso ko ɓiɗɗo ma hayso ko sonnajo wonɗo wowon ɗo wiiɗoma ya ɓeydan ɗum moƴƴere a dogay mo pottoɗa ara fala ka yiido few par ce que moƴƴi ko jogiɗa kon iɗa hunani ɗin ɗon ɓaɗanni si lelli ala ka itta lellita joni noon fatti neɗɗon no wuuri haray ko setto wonno fewn ɗo woni setto makko ngo soñugol ngol ko yawmal qiyama ko nden ñande ko tawoyɗa to wo haray ko ɗum ɗo woni ko remunoɗa aduna kon ko ɗo woni soñugol ngol hara no wakkilo rema ko moƴƴi kon sa remi kadi reena hara ɗum bonani aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين اللهم امنا في بلادنا يا ارحم الراحمين يا ذا الجلال والاكرام اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين